qualification and of UEFA a conference league and also matches kakra and also you bedding cover kakra na heard the way I didn't esiko away should also adiana I had the palm I had dentino and pay what trainia now yet to me credima means from international friendly cable at what so woman Western Sydney and about Germany 1-1 Chelsea Asabako Western Sydney woman so Asabako tea and yet Chelsea Bobo Kondia Abham our Makate Mema Refisa Madrid woman Leones our Kemano I numero I am on 9 Madrid or Mobile International friend now and also Komaka Crane Uko UEFA Champions League qualification now and yeah they say KUPS but woman came at 3 p.m. woman answer and Saba FK and almost so Eddie Sene after Benya team and it didn't create woman so our game woman and I there in Jabi and so okay woman so about Dynamo Zagreb woman so our game and after Saje woman so our game and so woman so Baba Power amana menina so akoye dia mama ni Ignatia and airport afe Yebenya Heart of Middleton woman so and Storm Grass airport Samarok Betnefie woman and Ararat ayo woman so game no sweat me atota and you international matches and so ebi abaso na man refisa conference league no so no Apollo Lemaso woman and dealer Gori and so airport Africa FC woman and FK Vedal woman so Gamebo and CSK woman so and Spectre that's Savannah and so Gamebo and Tarifarada and Twitter FC Twitter team na there's Salif Ibrahim Kobo woman so our game ponenti and your matches are total our conference league and Yakatreka and the Mamont is also now my friendly matches no taboo ones over Ben Crown or said and also about okay Udinese woman is Sabab Hila Dabi Sabab Ali at so more to buy one more friendly game and so upon no so teams are carrying okay Aston Villa and Riasu Sadat and so our game at PSV and Hofen woman so and Hofen FC so our game ball Udinese will be ponder and team I know your matches in Biaja and so and I pay make it to the kaka and I want to show doing national my main training and Yenin Komaka or transfers any other stories and also ever na yet me credit with him sir and Vinícius Junior ni update in my diamond better mama me kan ani pano Abdulaziz mama me Abdulaziz wonom a player we see kan Edema Barcelona na anopaya in fact anu anwumre ana Barca for official communique enya Barca Abdulaziz wo banya sa branch no anti adenom the contract no to 2028 ana Abdulaziz isa the contract no so bana wi anti anu ya dia Ghana so ya ne Barca for no ankobaka kwata elpa e wo tumade so Ketre jamana no da mo beka me ba beka cham sa Paulo Maldini wo be resign woni ene Leonardo wo mo be resign esansa Wọ́n sẹ́ ẹ̀dùnmá náà nanka ẹ̀sẹ̀ ẹ̀dí máa ń tẹ̀ pẹ́lò no wọ́n máa ń yàn fẹ́ máa ń tẹ̀ pẹ́lò pàdé à wọ́n Paulo Maldini ẹ̀yàn adé so bẹ́ẹ̀ tì máa yẹ ẹ̀dùnmá no ẹ̀nso ẹ̀dẹ́ ama yìí kàn sẹ́ Italy máa no ẹ̀ntì ẹ̀nẹ́ àṣẹ̀ka technical director no wọ́n pẹ̀yìn sẹ́ ẹ̀dùnmá no wẹ̀ já yẹ ẹ̀dùn yẹ diẹ ẹ̀bẹ̀ntì ẹ̀nu àdá mi confirm yẹ ẹ̀dùnmá mi so pẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ẹ̀dùnmá no ẹ̀nu àdá wẹ̀nyẹ́ tẹ̀ ẹ̀dùnmá no ti ẹ̀ni reporter mi nsẹ́ ka ẹ̀wọ̀ ẹ̀dùnmá diẹ so ẹ̀ mi kẹ́tẹ̀ diẹ máa na wọ́n na ẹ̀bá bẹ́ fẹ́ Italy ẹ̀dùnmá náà yà reporter Mensaka so penyanity adi adiasa Mantini wado na meeting the yase Mantini anon peso obedi atuma edima no ni nyina ka ho bi entira teso peyina ni dedi Mantini so eje atuma no wo mutese Roberto Mantini beba dia na tese Andre Pello ntimi nya atuma dia masa wo musu ntimi ntwa so enya atuma na no ya reporter mensa eka wo atuma dia so na enya Roberto Mantini nkwa na baba ya atuma no medidi se Giorgio Chiellini yaso no na sporting director no wo be man se Paulo Maldini so nya and no medi emo penyanity ade Giorgio Chiellini entari enkobeka kwanso aba na dia ba kwa na ewo honie na se Paulo Maldini wo option sanko betimi atena ese sanko otena ya another quote no mpeso medi aduma na edema no aye Thiago Motta na Paulo Maldini and Leonardo as a sporting director adima wame ni tinadi aye Italy no na kompeso medi aduma de Thiago Motta o motasa ade ne the world politics munchen ye sa ade no
no enkomani na mate no anyo panyin na wono no ya FA president ne nkwa na ne yeso wo problem o yaso ko yitire abamu mpanyimfo ni nyina mfa so mo dia djuma ne be ma Andrea Pello eza so mu fi se politically no anya de se ebetimi abo man no ane enkoba kakwa so a mensa ka ewo djuma die so na maminko din komo ewo refis na kate kwabra reporter mensa ka se IFAB once womo twa eye refi die so na omakuntin krata kakra bi ade aba be trobonte womo se aba no football na ye bona mena no mpaso mo system kakra na no fa goalkeepers ho omo se goalkeepers o ma tena ase a se goalkeepers ni fake injury papa ene obe usie boke ma goalkeeper bi o ha no head am na hwe ene agi wo beko sa anya se we pra odi biti tam na ano na ya se niam wo mo dia tutu niam so ata se PGMOL ata se wo mo ye refisa wo mo so abo ahema Premier League no ene ma nyina koye no wo mo ni o matena se ama ade so mo so ene FN pay for tena se Premier League for no wo mo ni o matena se afen so many champions before no enso atena se adisade se emre o mo di ba ba ya adwuma ni se season asem no mo nya di tum se kimdia ene aba in existence aba ya adwuma we a goalkeeper na wonim na obuhwe se we pra na se won player wo player baako wo mema na content wo be content 1 minute ansa no beba baaka waba nemom se player no mu se proper kind we pra e bia player no blidi ana se bia player no wo ma obi akopim no amana buahwe ana tese sa de na akoso pa de a se anye sa ne ya maki mesisi sui na player wa head at ball no amunu ho ahwe obi a honka ade ma player ya so player be content 1 minute ansa no beba baaka waba ne so baba se ya hema ene na tese ya hemo ane ya mra Premier League no womu anso yes dadako womu tase bia this season ye betimi dia sa league nasia mamenko transfers na mini nkoma kaka anopo ya make se Fenerbahce ya so mu board members no ego Milan Kodia mu ho ewo Italy negotiations no masase we Milan omo ya so betimi enya branch de tin ade Rafael Leao na Rafael Leao atuma ba be ma Fenerbahce ene man so atuma koye dia momo womu tase 40 million euros ene yesko mu kwa ankabe ankomonye salary ne so de 10 million aya peya ana omade ma Rafael Leao and the san komade no munya wiawie na afi bibia timi koye dia abrante likely so be kwakosi akan ede ma Fenerbahce mema refisa Galatasaray eno adom nso ba be di omon komo anti we no wo munyina pre Fenerbahce pre ana Galatasaray so prenti di obetimi anya Rafael Leao no emoma esim na fota se nye loan ana omo pe abrante no anti so ye team na wo ba no wa adwen se wo ba beto Rafael Leao enkonkoye loan sembia ani am the time saka na Manchester for me pato me the update edeba ebusia ya Manchester be Premier League this season no anti we are United and pato gadahana chiemiye pa na menya saso we fama ni abanie ya Manchester United aye favorite so betima the Premier League this season e dia si wo na se reasons ni ya players no aye motivated extra motivated so wo metima qualify for Champions League eti ama players no wo be ku mo ho esi kan ye pa de Manchester United boboko no ane number 1 number 2 yes players no wo mo trust Michael Carrick and to my amadu ze kwankro bia so ane abo no mo bayi no mo ho abo e de Michael Carrick na fe ane adwuma no mo de ama no na adwuma ye no atuma wie pa ama Manchester for na nkasa hu sampa Michael Carrick no ni adwuma ne ye ane reporter Mensaka from Manchester United boys no ho na aside no so no yes no who come Manchester United ade ba ku yasa wo mo so madin komaye pa players no edin koma akato mo sabasa fiwe dia wo meye adwumani ye pa ana mema refesa last season Manchester United big clubs in no mo de machika from big clubs in na Manchester United ya adwuma no at the moment is Manchester atimi the big six no akomutum play their this season as Pep Guardiola call and okwa Ancelotti so call new head coach aba yes team e betima ha Manchester United so muntimi league no Arsenal boboko no aye Mikel Arteta and the boys no enti ane reporter Mensaka yes ade ba kuni Manchester United wo mugusu Bruno Fernandes dia obi na ade na si dia momo wo mo ye 1 or 2 signings at the match with dia not just this season Manchester United the Premier League na sa minimara say e bia we United fan with the tuma na wa mama hu e comment section asia ja wonso we ya against Manchester United da omuntimi nya na we dia ba na metima ya tuma na jama na toss for muntie Mihailo Modric one a Chelsea player
ebasa anti-doping for akwakote no amoma kwako hu se enu a omo aban ne se yemfansia kan atase player yehu o widie ma yebetima ban ne hu no but abrante no mu hu bi wo ne widie mum ebi nkan no omo man suspension ete no mo yehwehwemu wie no mtase aba abrante no ane womo enso aman ayaban ban ankasa kwa enya man awie ye enwe abusia reporter mense kanie yase campaign ebi nso di abrante na kokot ana abrante ne sika ka that account no no yase ya fizi sika no asem ni ntire mu yasa abrante ne sa campaign no eko partnership atasa image right ya ene wo ana wo ye image abontin so obi ahwa na ya ade no ebia se pa no ma ba beto se ebia se ye nkuto a no ma kwa totobi enu bi ana abrante de de Halo Madrid ene sa campaign ne ayaya no me yo madwe so mbe man ka ta se e wo suru ye pa ene sika ba na wo so so sika no we pa dia be around be 6 million euros ene ye sika sa abrante de enya na ya so ko banka 2.5 million euros so ma fisi our abrante account no campaign ne se abrante de besine image no mu hu he enfiri so ntisabio wintimi ma medisika hunu eni center abrante no makọ bank ne bank akọ ka to mo se omu free ses kano emfa mo ma yo mo de ne omu ne abrante trans no mo ka nya bibia toto ye no mbe sa ja ses kanu e de ma abrante ne de mi halo mo twek dia ene ebre ene shabre ene betre eno ye nkoba kakra so echa epa ewotuma de so na ma menko France na meni nkoba kakra zizu eduma no wo manya dia ma zizu bo mo nsema na France from the Blues mo enya mo new head coach Sisu baba ye aduma no kama pa sisi ade Didier Deschamps era na egu ade ni nyina tane na makwakwadi nkoma kakra Sisu anya pa na Sisu nya ba ya wa granting interview na interview nsamba na Zinedine Zidane aka Zidane so yanka mo pianta ese je wade bi wo France national team num eno no oba betwa so ane ebisa se eno ye den ana was keeping making people's dream and he was any idea sa dreamer obia egwo wo France national team num no eno na odipa sa de na no odi edwane and he say we obina who feel so about besisa the terrain oba besisa ne ma dia wakato the same thing and no oba trust no I am kobaka kwanso etotwa e wo dwumade so ene anopai me ke kire kakra dia ma na madin kobaka kwa Zidane ne staff no de baba ya dwuma no anopai mani aboso na moma menya dwuma kakra fama mo yeso panya ni David Batoni wano no be na assistant one ana afi ayade se Hamidu ayade se Msade wano ano be assistant 2 enti madi da dwuma no koye na ayade se oni Msade ana chese se dwuma nti openi be sapa afi ukwa ya se openya ni dinadi Gregory Dupont na Gregory Dupont so abe fitness coach wano no be dwuma no mbebe kaya ya se France for wabuko 2018 Rasa tournament no World Cup no openi we na dwo mo koye wabo Fabien Barthez ya se Fabien Barthez na be goalkeepers coach and Fabien Barthez so ewe dwuma ho ana fe Bernard Diamante so yase Zizu abana scouting youth players openyi we na be adwuma ni na dia momo ana yase Zizu say ade ba ko ahia ne pa yasa ema no wo be ma mo adwuma ye pa ho enti abana France adwuma na abana press any data sector no so was so de ma ebesem kina afi ni medical sector no so yase doctor ni dinadi doctor have Colado you know ana mo de adwuma na ade ma no nemam na mo de aboafo be kan ho na face have enso atuma ya adwuma na tamamo afi ade Stephanie plaque so no wo mo so yase in charge of scouting of opponent no wo no be yase adwuma ni na Adiama Zidane and he say no Zidane adwuma no mawie and the backroom staff no mawie ene yankoba kakwa nso etotwa ewo adwuma de so mama minkokomo na minkodi nkoma kakra na South Fabregas awa kodare so ba kwa de tin adi Jacobo Ramon na obaka wo fi Madrid ana teso koye akoba kakra mensa ka yase sisiana Arsenal edi nkoma yase bi ombetuma nya Jacobo Ramona na wetima baba bo Arsenal boboko no obasa say we center back abetre wa woni poye pa William Saliba player and Arsenal for to two option say bi ometumanya player esan say na Arsenal also say bi ometumanya John Stones mama John Stones was Chris no so and ya make say John Stones ko yitire to ma wie no any team and dey interview 2 years contract and wo so sign and reporter men second year to 2028 no deal
Abraham Jama Branton is energy tonsons. Now, you say 4 million. And our Branton by the persons in 4 million euros. And then our Branton in Americas, no, at the Amainta, I am Milan Bobocono, and Tiasna, I saw me here, alternative. I'm feel a bit to my sooner be a William Saliba. What about to me, to man, now, Mamin Court also. I was Charles a friendly game no more, no, we must at Chelsea 2-1. We must at Chelsea 2-1. I know you're dear Abba. Now, on Liam Delap. And now for Nicolas Jackson, Mamma was Christian also. So 2 players were on just to offer the P na Abba and the teams P Abba. Wamubano Mubabe didn't come out. Na Wamoka, Elmon Sadam maybe na Roma first Bessina, Roma France Adam by Emom team and the daddy Aston Villa. Anomaba na Villa for the negotiations no I ran in Nicolas Jackson reporter Mensaka say woman tells here ana woman abrantan so ni entoda genesia pato way official emom agreement bi anyamba woman yang reti agreement say be tells beton taku anasa sempano anu so nyamba enkobe kakra ne na tells ewo Aaron and Semeno ho akoda we omo ade ni colon wasan ba ne anim san ko betena yete ya ne say san de ni colon edu atire omso makɔre no akoda ne nsamra abusia reporter men second every Chelsea wo mu preseason no mo ye ne de akoda we account na mom no so na wo mu nya take decision ada so mbeto akoda no ana so mo nton no mu nsada enu enyamwie ye ane ye reporter fi Chelsea ade eba mama men ko Barca na mini Barca na nkoba kaka be maro fi Barca na for UK o aha Barca was UK e wa no mo do mu preseason ni Chelsea but on João Cancelo ene ma ya dane na de ya dane ni João Cancelo de na nkenim so akoda we de anka Barca fanya sign na ansa abusia de tenie anope medidisa Al Hilal Boboko no akata João Cancelo sa omra training Wamo started pre-season. Wambazo mu akoda no training grounds wo ko Austria. Enta Branton show mu Austria. Esanse oyomu player. Sabasa fo nyansan ni na. And no more Cata Branton say Amaninta Catalonia Claudia Mo, woman akatem, one show more Austria. Woman message preseason and say, and from Al Hilal Bobocon, Emum, Sabasona for whom Buani every payer, no Baba Brantona, woman Hika, Nemum Sabuba, not so much as Sandia, and not as Adiana Diana Nayo, and to Basona for Munya Wadia, Madika Cato said, Sassy Tracy when and Yesika, and as a Basona and Nisika, Antina Branton it in. And so, Adi João Cancelo muntimi ensani akodano emom yase Barca taxes in sensembi ana so mu wie se Barca wie sa taxes in sensem na akodano so betimi atwane na ne man so atime koye ade mama ne ya reporter mensaka Chelsea update mamenya fama Dalio Ushugo wano anso teka ne ntia 22 ade ma Chelsea West Sydney 2 Chelsea 2 anu nkoma kakra ne mama men nkoma anim kakra na be fikel enkoma ne ya so ko Saudi eye Pro League na new team bia ya so womunya promotion na no daya team and dinner de aba ya za Branton no womanya Branton na di nkomo ama na be fika omo we so betima sa akoda no anya rekwa de 1 year anon pese omo sa akoda no na mamenko brother Bakola mini nkomo kakra wa akoda na kate abusia reporter men sekanie ya ze sisia no Liverpool for asan komana se officially Liverpool for Arsenal commander on a bloody Bakola. Liverpool for her so betimanya bloody Bakola. She said they official and a Liverpool for Arsenal and canine dia near baton Jenyantoy. Man they said the boy say employer call when they never mayana woman for the man pato. She said that preliminary air talks room officially Liverpool and now Branton Assassin woman PSG and so Assassin Madika Gato say PSG say and now Morgan Rogers in tea I could have any bonnie 170 million euros almost all matteswa I 145 million euros and near Domope. Remember Revisa last season Liverpool for 85 million euros Echo Brady Bakola ho Pierre de Fernantonum and Famomo anti Sisia Bia Serbia on Betondia and so as a Frania reporter Eba Ewo Dumadia so na Mameko Zidane akatibium na yase Zidane our contract bi ho na sa contract na Zidane esane ye no since 1996 ana Zidane sa contract no one Adidas our deal gono ana oye iconic figure Adama Adidas wamunso kit sponsor for no and since then 1996 no where adwuma na diamom na the big question eba say what about the Le Blues France for no wamunso mini Nike
and so air contract ata so oba na set minimum wintimi sa tade different bia wintimi mfa bia different afade bia anye Nike and dem anso nsa amfanko training grounds ni ajade and he say no question amanfo bi say says this obey den wane Adidas wo mo do no mbenya twem na bia Nike for dem no obe bia tire ana say obekọ so ni Adidas ahwebom emom no mo nyina beto mo say off the pitch there and wo mu project ni Adidas na beto no so be dimpawo enti afa na komana sase enti die besi bia no mema mo nsaka na etimi abo now mame Vinícius Junior na me ni Vinícius Junior on koba kakra abusia reporter men saka ni yesi Arsenal for say Vinícius Junior ne de wo mo pa branch anyame anim nie wo mo yada akoda na pa enti eso mo nsaka no na ade so bu bie kwam ama sikasam ne mu da ho kakra player ben no omu bie kwam de ama no mo so Gabriel Martinelli wo mo pese mo hon Gabriel Martinelli enti omu nya hon Gabriel Martinelli dia e de mu abie e de ama ma so omu nya another player no baba ye tuma na de ama mo enti omu nya hon Gabriel Martinelli dia and Brazilian for Brazilian enti we Gabriel ko na Vini mra na adwuma ni nyina ye kama afa emati manidin e de Arsenal ene enkoba kakra menseka e wo adwuma de su nie na ma me the other one ankaza kwabna reporter menseka say yase officially afa anankoma na Arsenal for ekwakwcha say pa munche ni ye Arsenal for say wo mu prepare official bid e de kwakoma Madrid somebody di njintum se Vinícius Junior no Gomesa kan enfama Arsenal boboko no ni amenseka yase Madrid the phone so anya ata se dia ne dia se offer bia sisi Arsenal for the baba no ma se Vinícius Junior the Arsenal for na ma na adwemu ya da ho emese na adwene ya asesa so obesi akan e dia ma team and the Arsenal and it's Arsenal at the bid be aba yase Madrid the phone so on be counter offer me bato yakaze team be ma counter offer and you say bia se Arsenal for say be ma 2 series and afi ye wi a ye the 3 series back ho a sa the same thing and yase Madrid so on be and Vinícius Junior and the shot ade no emu ya dead ya ma Vinícius Junior and he says season ni mna na bia na say tofa window ni mna na bia no na ye hu be bia Vinícius Junior enso eko na mama mi Jose ma winner ye yi say no match do kwa ade ba ko ehia Madrid the passer omunya left footed center back munchen ye Madrid yasi recruitment omoya no Jose Mourinho say ohia left footed center back wo mra me boatron from mom afi ohia midfielder ba ko ataso no nso betima ye aduma no ade mom sakoba se player bi ko midfield wo dia ene aduma no misu betimi aye enkoba kakra ne mama me Chelsea nkoda na ya tontom no ba ko ne travel Chaloba Chelsea se ne pro aye 35 million pounds to pay 35 million pounds Manchester mo twende kwabna mo mefa na na saba akukura mo se mo pama 500 Santos we akwanda ho travel Chaloba mo ma na mebo etron fama mo asase aban so ho azu disase just the boy 25 million pounds kwabna 25 mintimintua and na mo ye pepesa we ayi 2 players when him saw mo bo no and said no okay 60 pep kwabna ye mam 2 players 60 million pounds mo pep say we ye can say 35 ana we nso ye 25 it we de kwabna yes ma madawroma enkwante he ya e Finland ne eba Manchester we mu hwa mo nenam ana mu tiri sa we bi wo mo hwina no ya momna 2 players are ready saba ko ho basikele nso ho ento ono de bento so de abamo Benoit Badiashile yazi Chelsea sini boy 30 million pounds per enti Chelsea de Chelsea abode ya tonton players momna meji bi selwa don't come na ane ya jama Chelsea boys no na me no anwumire me kwati ya se Jordan Henderson ko Chelsea na Jordan Henderson de Chelsea de okoye de ho yazi Chelsea so mu fi sem fifi ho omu hia players o betima men fifi wo mu amia na Chelsea emu atima womu ya player owo experience ye obetimi adwa players na emfa ha omuzo Enzo Fernandez na kwabna so ma unsa kwa no woni kokko womu dia ta sakasa ye di nyina ye se anu na fiu ye ni experience player bi obetimi 2 players na fo se ha ka attack no kwa nyambotre enkonkotwa no anza player winim ni here pa no kwabna o kobo so a
Uban Sanam to Encotrano, yes, I do be a toss here. I will air to him to Jordan Henderson or Maha Brantanum. We are must strike you, so goes to Hano, woman Sabranta Bakwa, when you go Hepa, I Danny Nitaki Webek, Cabramotas and Nitaki, and see a good on also fair experience, and as a Liam de la Banca, on also from Emma Juman from a toss and a reporter, Mesa Eka Miriam Crano, Calibrenti, I gun any pa. What me boy today, what me bon tantanwa, what me bon fifi, Kabana, yes, a trouble bobo kono, Edin Comaso, or metimena calibrenti, na rentia baba yadmano, at the ama aya trouble, and no I had the France club, and also a Kobakakra Ebasuni, where's in a meeting na and Crawford, Amasun Semina, metimi at the S in Tigabana, Bibi no idea, and ma yamfa, the update, you know. And so fancy Hanum say, I'm saying my boy, my young man, come at Manchester. Said he, see us in Belgian League. Maybe my head come at the Amam is here, some of fans, no. He's a crowd, Belgian League into many baby. Okay, BPN who be serve your wine or no. Okay, I see. Now, Ozzy Matomu players. 3 players. Ado, I travel to Chaloba ne Disasi asase aban omu enu is 60 60 na wa akoto players mi enu sister ne baby a transfer market ye dri no dem bamba no bi so dey for 60 million abaji 2 players a dey na e ka tell yempem bone yempem bone ade musa manfo abro transfer na we yakum di amon na afi bone be dey aye anam say o dey wan kasa kan crazy say baby a transfer ye dri mo meje kwabna mo meje and u kra sister player akra nya binto mo meje no bi so dey for sister baji 2 players a ntinka bibi anjro we so dey ba ku sapa ba ku na say wo nyini kakra mo fam players mo fa na mo fo mo nya adwuma young fancy mo from place na mo for mo enya adwuma all right in 104.5 yen to adwuma di no so emfa emamo